Selamat malam dosa Nambo. Kau kebetulan Nambo dengan beliau silaturahmi baik. Itu sana. Kau kau tu liau sana. Kau cok pulang pagi kau waktu proses sambo. Hanya ketua wago jaksa muda penuntut umum di bidang lawyer pasti tahu tuh. Itu sana ya kau tuh Lexus LS 300. Itu sana silaturahmi silaturahmi sana nak. Tuh kau tuh nan jauh lebih mahal daripada tu si Wan Koto, lebih mahal daripada bus, lebih mahal daripada BMW punya Ci Ayam tu, punya Ci Ayam si orang gagah kowe. Bagat di sana tu. Besok aku mudah-mudahan gua kalau dibayar pakai auto gua sana dibayar pakai auto gua sana diantan ke Haji Lanyala Mataliti kan, ke DPD RI. Banyak anggota dewan itu mah, DPD, DPR, RI mainnya di sana pusat. Banyak yang tahu jembo tuh. Itu sana ya. Jadi alamat suanya gua kaduan apa-apa berkas-berkas apa kebodohan secara tertulis penghulu datuk asal 9 kota 19 kabupaten itu ya meminta ambo suarakan mendukung program kaderisasi adik generasi. Mari beliau bubuhi jo stempel basah kerapatan adat negari masing-masing. Jadilah ambo katakan kasuwo kakida layangkan pandangan jauh tu ke pandangan dekat janji hampa dan ambo dapat. Jadi ambo tembak langsung aja lah. Piala hanya tahu benar tengahnya awak di Minang penghulu datuk di Minang tu DPD DPR RI dia bisa menolak dulu kan. Orangnya beliau sebenarnya tahu juga. Makanya cair nyampai taruh sumber daya alam dan penghulu datuk awaknya tahu nya ndak ke protes kan. Makanya nyepupuh taruh. Dek nan di pusat tu nan main di daerah kan. Jadi daripada awak muda-mudi cair lebih rencak awak ikhtiar awak membela diri le. Maka kalau memang pakak penghulu datuk tu ayo awak proses di DPR RI di DPD RI banget.